akiri Friday twamutuga na nyimbo mwaki cia mutukanio cia kugoca cia mugi icio thero ria itanaigua no cia wiathi koguo ni ndiramenya mundu gwitwo Mika ya kunjethera rumwe rwa kuria tugikwirwirira wa wiathi ni undu wa cucu itu ona njorua ciothe iria ciagithire githaka-ini na nigetha tukorwo na wiathi uria twikoo naguo kinya wa kumemerekia kinya wa kwaria na nikio ndi haha rucini rwa umuthi thiini wa tabarira ya Igaguriro na kuguku ni kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Karibu sana rucini rwa umuthi tariki 11 mweri wa kanana mwaka wa 2023 muthenya ni wa Friday wa gatano twakuja njara kimwe igire ithatu inya na umuthenya wa umuthi tugigikunja ithano ni kwira Ngai thengio muno makiria ni gwikorwo hamwe na ithuĩ atumenyereire tugakorwo tukiaraniria hamwe nawe ona tutagukiona nawe ugakorwo ni uranyona na ndirakuona no ngagikorwo ngigikuigwa ni tondu ni ukoretwo gitwandikira message kuitukira kuria kwa Muthingi TV oro hamwe na Muthoni wa Wambugu Nyarari na tugacokia ngatho muno makiria. Asanteni na karibu na nigetha tutirihe kiumia hamwe rucini rwa umuthi njitagwo Muthoni wa Wambugu Nyarari na no kinyandikire na rucini rwa umuthi akiri Friday tukona maundu mege mainie na mbeu njithi koguo rucini rwa umuthi ndi na njamba ndongoria thiini wa studio ni marikitie gukorwo magikinya ona ni rwimbo makuinaga makuihiragia ru rwako rwari karwa Samido na Joyce wa mama uma wohoro ni ucio na riu ni marikitie ukinya studio Alex Miguongo oro hamwe na wa Mustonya Nyoto na nigetha tukorwo tugikiaraniria rucini rwa umuthi tuteretange maundu maria uria magikaire koguo karibu sana woni waku thie utwandikire kuria thiini wa Facebook oro ringi @Muthingi TV na namba itu ya WhatsApp oro nayo niyo iri thiini wa screen yaku mihuthira na nigetha tukorwo tugikiaraniria ngunyite ugeni. Muthenya ni wa Friday, feels good Friday. Karibuni sana rucini rwa umuthi geithiani mwiroreri witu na nigetha tukorwo tukiambiriria rucini rwa umuthi tukwambiriria na Nyoto. Karibu sana. Thank you. Muriega eroreri na comrades amarito njitagwo Musto Nyoto de mutongoria wa students Murang'a University College and Students Association na ndimukene gukorwo guku ringi. Yes. Asante ni thuntu akena gukorwo tukinyitanira nawe. Karibu sana. Karibu geithia ruriri. Asante sana Muthoni ni undu wa kunyita ugeni. Marito makwa njitagwo Alex Miguongo kuma Kirinyaga County. Most of the student leader wa Laikipia University na before making further introduction ningwenda gucokia ngatho muno kwi we Muthoni ndegio ni ndu gutu invite. Asante na kutugikanya gakweriria Kenya na comrades na kuria tukiumite ndongoragia aruto ma Laikipia University. Oh yes. Gikundi getagwo Gikuyu comrades. Comrades othe ma Gikuyu acimo ndongoragia. I'm also the ward chairman Jukini Kirinyaga County. Okay. Na ni ndramene tukwaria maundu mega magwaka bururi niguo Kenya thi na mbere. Nima. Asante umite kuria Kirinyaga kuria kwa avai ndio. Asante sana na gatheno nayo gakiuma metumi ndigi maguru acio no makigeithanagio wa gitinda atia wi mwega hizi tu za kawaida. Haya, karibuni sana na twakena kunyitanira hamwe na inywe nijue tukone ihinda riega twariririe maria makonainie na mbeu njithi kuhutia bururi kidogo ni tondu bururi onaguo ni ugituhutitio oro na ithwe no tukiambiriria nyendaga kwambiriria na gatheti ya The Standard na ni koragwo na Pulse muthenya wa umuthi Friday hari gatheti haha Mika endete muno akona ma models aini na ndikara keri uhoro wigie who is the boss oni uhoro wigie mainie na talents na nijo ni mugugikihuti uhoro wigie talents no gatheti ni rageria gukorwo ikirehe kihonia ndugamano ikoragwo ho maita maria maingi gatagati ka muini na recording companies nijo ni nyimo naigwa muini ati muini inite no aria marako makibenefit either manager kana recording company muini dainaga ikiwoni waku ni uriku talents thiini wa bururi wa Kenya mundu gwitwo Alex na makiria uini taranda na makiria uini. Number 1 ni twagira kumenya ati talent ino ni sector ya youth na talent ni sector ikoretwo gikura wega muno tondu ungiona nginya ini ni maravata kuthija ya bururi makathi magatu represent na magasend a very good image to the other nation na ukarona events ya ikoretwo ikihanika thiini wa Kenya the national cultural ona thiini wa mashukuru maitu ma university talent is very key kioguo woni wakoni ati talent siagero kuvewa kipaumbele
ni tondo si very critical thini wa ukuria wa bururi no thi wa nambere. Asante sana. Haya, woni wa kuhoro begie uini na nigetha hutie rugano rukiri haha ningi to enlighten mo Kenya. Musicians ne do afata muno in our country. Todo ni makoragwo mari akuku entertainer ni mesendaga image ya society uri hana. Niguo Ikiuga talents should be supported and nurtured. Kuma mwana ari munini amenyeke na talent igakorwo nurtured o ari munini. Okay. Yes. Haya, hari rugano guthomaga ha page 9 uhoro wigie kuri hindi kwaragio muno ndio kana mujame no etagwo atia kadeno inaga itagwo uyu wa watu wache mihadarati Steve Super Bowl. Ucio yeni gukirwa ati ni ahuthikaga muno na njira iria tagirire nijo ni moigure karugano kau agakoe na talent nyimbo ciake ikahit no kona ati aria maramu manage kana company iria mu producer gira nyimbo ni tario mara benefit ni tara sabotage how tungiuga atia naho hau ha ugakora rege mundu arenda kuina ndari na mahinya riu uria woka nake amuoni agacira ni ori mara benefit. Okay, actually ni ngoretwo ngirumira story ya Simple Boy na the issue irabanikire na ndona mheshimiwa Sarasi ya youth yarokire na rengerera and also the MCSK chair Mutua Ezekiel. Yes. Na ndona makereria ndeto icio no ni ndroni vena pendekezo aravanire riega muno kwi CS. Arauga management ya artist negu tunine mekora iria roke kanyita artist igatika advantage na kunina taranda ciao kana they benefit through taranda ciao. Arauga ni gukwa kwina connection between the musician na managers ya kana ya mara manage wasanii kioguo it's a bridging gap ya kweveria conmen na ndole maratumira asanii kuthondeka mbeca na kuthukia future yao. Kioguo in other words ndenda kuga atiriri ni wega thirikari ingirire voro uyu ivote kumanage ivote ikorwo in a direct touch to the managers na ndora mara manage artist maitu. Okay. Asante. Nigetha turikiririo horo uyu guthomaga page 9 nendo wa wewe hau huthagira nyimbo ciene thikiriria wigua wega. Bamboo ni muini wa bururi wa Kenya rapa munene na ni akorirwo akihotana ciringi milioni 4.5 no kuhotana gwake ni riri ni athire igotini akiuga rwimbo rwake ni rwakorirwo rukihuthika taskiza tune ni kambuni ya Safaricom na akihotana igotini akiheo 4.5 million ona titene last week. Ni muronire undu ucio. Haya, twenda kugiria andu kuhuthira nyimbo ciene na ndirona move ino ni ya guteithiriria aini ni tondu ona ini maita maria maingi matikoretwo makigunika ma post nyimbo kuri ithu tugathi tuka download ona gutikiguragwo ria tene kwaguragwo CD no ni ndiona ni move njega. No nini nake ni erega uko akihota besha guga kuhota kana gucinda ni cira wariho na rwimbo rwake rwa Bekamu ni mwarumenya leo niko waruona na nyoto ndungirigwo ni ru ni akothwa gicida besha na ni thutha guthi igotini rwimbo rwake rwahuthikire thiini wa advertisement imwe niguo ngathiti irauga no kona wa Kardinali onao ni meriga gukorwo magithi igotini thutha wa fegi ya KCB gukorwo ikihuthira rwimbo rwao ruretwo ni Geri Inengi rwimbo rudiro wega. JB Maina ona kiane koraho rwimbo rwake ruhuthikite thiini wa kambuni cia Safaricom koguo turagukania we kuhuthagira taranda cia andu oro uguo na turikie no horo wa Pulse magazine. Twingire undu ungi ngatheti ya The Daily Nation iramurika horo wigie githomo guku bururi wa Kenya uria kigite goro na ngatheti irauga education for the rich, confusion over new funding model na hutia haha na nigetha ndimuikirie mwaro haha niho muri muno inyu muri gatha ndongoria no rugamirire arutwo aingi oro nawe jamba ya kuma kuria Kirinyaga na ndikiweka ni Kagio Gicugu onawe ukarugamirira andu aingi muno thiini wa mathukuru. The chairperson of public universities vice chancellor's body Professor Daniel Mugendi says alarm over high fees is misguided, adding some students do not understand the admission letter
But the shock figures have parents and students on edge, uncertain about access to state scholarship and a new system. Tokwaria horo wigie moyuthi na githomo. Ni tondu ni ndakonda thoma opinions ningi ire kuria Uasin Gishu ni mukuona kairetu karakorirwo gakiyumiria na njira nene. Ni twambiriria uhoro wigie education for the rich. Ni twambiririe nawe nyutu. Ugiuga atia ino ni headline iratisha ni affect mwana mwarimu muciari no kona andu ingi ona riu matirenda guthoma. Ikiuga it is very sad that ciana ciothe cithiaga thukuru with hope for a good future. Na education system citu uria cihana bururi-ini witu wa Kenya. Yes. Umaga primary, ugathi secondary, ugathi university. Oh yes. University hena TVETs, hena colleges na university yo yenyewe. It is so sad that githomo ni gutuika kina goro. Hena mwana ucio we very utehotete muno na ena very nemo very sharp na ena ni akinyete the grades cia guthi university na matirakorwo makihota. Yes, kwena CDFs, kwena bursaries, kwena help cikuheano, but it is not enough for that student. Kwena students ahinyiriruku muno. Igiuga thirikari na rikorwo no inyihanyihie the school fees, tondu riu ukona school fees ne 300,000. How will you able to survive school fees yo yenyewe? Na ona school fees ina goro ri, meaning ona accommodation ya students ina goro, the lifestyle area gwikara ina goro. Oh yes. Kogo it is very important school fees ikorwo ikinyihanyihio. If the government tondu ni mogubatara andu aria mekuo tha ici ri matigakorwo kuo 10 years to come, they will have retired. You need us, the students aria mekuo ni ithu mukandika mawira na angikorwo niguo twandika mawira, we need to be qualified na qualifications ciroka twathi university twathoma. Kogo it is very important marore the cost of school fees na cost of lifestyle ya comrades. Niguo. Yes. Ni uraigwa weke na ni uraigwa gikuhinyiririe we githomo kuria mathukuru-ini na ngikotiwe ari angi mukoragwo nao kuringana na the new scheme. Yes. Number 1 ni twagĩrĩirwo kũmenya atĩ gĩthomo nĩ kĩikũraiza. Na tukiuga new scheme nĩ ĩrĩkũ? Kwĩna commission ĩrĩa yacagũrirwo nĩ president ya kuleta the reforms in the education sector. Na makĩrĩkia ku compile the reports ni marakĩvere president na proposal icio skill changes na nikiona rĩu ta headline ni rauga education for the rich. Tondo changes icio ira proposirwe sina ni iravinyĩrĩria the hasra. Oh yes. Kĩoguo number 1 from the word go ni twagĩrĩirwo kwĩrwo atĩ education yo equalizer ni equalize between the rich and the poor. Ati gitonga na mutheni mangĩrĩanĩra rĩrĩa mothe mathi cukuru because they will have mekora mena language imwe ya kwaria. Kĩoguo scheme ĩno ndĩramĩrorire na turagianĩte mũno na some student leaders vandu turanyuaga cai na twamĩrora turona it is not workable unless the committee ĩrĩa nominated ni president to persuade further how to nominate the vulnerable student, less vulnerable na uyu ungikora tuikane rich. Kenya yothe ku distinguish between who is vulnerable and who is less vulnerable na uria ungi rich. It is a very difficult work to do. So it might be a trap tutengemenya no ikorwo ite trap tutengemenya, but to my opinion ndengiuga tuvere scheme ira turavuthagira mundu uria auma family tevotete na vata kuthi campus ave loan through the normal scheme na thirikari ina mbeca serikali iko na pesa tondu omuthenya ni kungana mbia nyingi muno cia goti. Okay. So mutaratara uyu uragayania category cinya kuringana na uhoti na icoka cia muciari kana murutwo ri. Kuga thina uria thiini wa angikorwo ni makuhuthira mutaratara uria wagiriire, that is the only problem iria angikorwo ho ati ku differentiate nyuto ndari no hoti Muthoni no hoti o ndari no hoti mukiru no mangihota gwika uguo mutaratara ucio ni mwega, mangihota kumenya for real nyuto ni arakora sikicio kana loan no yo waki no riu Kenya yothe
ni very difficult. Kenya rio Ni kaunduka kwa muno. Kyoguo ndinge propose and then from the statistics ya KEBS ni ukona ati a Kenya rem mathinite muno. Ama because Kenya, to me, we don't have a middle class. It's either you are rich or poor. Either uratwara ngari nene kana umundu wa thi. It's either you belong to either of the two. Kyoguo gutina mundu ya gatagatĩ. No ngirora thi according maundu ni meri. Ungirora statistics ya KEBS. Yes. Ni ukuona andu aria thinite andu aria mathinu kana thini ni mwaingi. Kana andu not okay, let me use a softer word. Kana andu aria level standards ya cithi ni mwai. So I would propose to make a scheme ira ingi tondu ni gutethia ciana nyingi. Okay. Yes. Asante sana. Woni waku ni uriku? Nirona ta gukuiganirithio wega ukamenyeka Alex ni arafatara uteithio ti munene. Muthoni arafatara munene. Uyu ndarafatara tondu ni atongu kana ni mehotete. I'll say ona makiroraga scheme uguo ri ni makorora nginya payslip ya muciari wakwa. Ni mabati mamenyetwo ni tundi muruto gwitu. Kwina ciana ingi na ona cio no cirabatara guthomithio. Oh yes. Koguo in some way no tuge tutekuhura thirikari kana twi very optimistic no tuge it will take a long time to get there but eventually no tugakinya hau. It will make sense in like 3 years to come. I am very hopeful ko toro totingienda thirikari igwe na totingienda toro ni ithu tugukorwo tukiumia anyway. Igiuga it will take time to get there but we will eventually get there. Yes, na ingikorwo iwega gutire undu ungirema thirikari mangienda gwika uguo ni makuhota ni undu kuhotekeka. Yes. Haya, turore horo cio wega riu haha na turore kothi tukurora kothi haha page 6 and 7 ngathĩti uria hutitie na ndironire mbeca iraheanirwo kurari na recommendation ni ruhonge rwa kuongerera mishara ruria ruongagira kana rukagũithia SRC na rugire githomo nikio kiheo mbeca iria nyingi nijo ni muronire 30 billion allocation in shillings to higher education loans boards for students loan based on index. Ni marahirwo ni kuri na ciringi bilioni 30 ici ni cia roni rwa help na ndamakire kuigwa ni ruhuthikaga uria mundu angienda no huthire kwambia biacara guthie ebu guthie cerehe na igwire citikoire control na ndikio kana ni wega uguo inewe ni nyumu kunjira uhoro wikaratathi ga gatandatu ngathĩti ya The Daily Nation nirauga atiriri funding portal linked to key state institutions such as KRA as well as mobile telephony farm to help ni uhoro wigie kuheana riu mbeca icio ria gugukorwo gukihuthika why varsity funding models is likely to see thousands miss out. Reke nguonie undu wa makia haha ukigemainie na githomo uria kiri na goro niguo ngathĩti irauga university kwa muhiano huthira university riko niriko muigu ateri goro kana iri raithi tondu cikiri haha private private ciothe iri haha private uguo huthire USIU wi haha USIU ndiri haha mekirite dista joy dista haya for instance dista a nursing degree mundu reka degree ya nurses manathi ariri ha ciringi ngiri 128 na magana matatu paya eno ni annual kweli eno ndigwiciria ni annual it can't be a semester ni mwaka ni ndorete scheme ni mwaka ni mwaka umwe githitiguo 128 muciari we haria arenda mwana wake athie riu ni twassume ni kwa anyutu na ni atatu my sister koguo auga koguo aciari kumebanga na ngiri 128 times 3 haya tuhuthire diploma in communication neke ndore ingiari hake ni kwanja haha thiete kuria desta na ndireka diploma ingiari ha ngiri 100 ria ciringi 105 na magana manana gwika communication iyo ni diploma na njoi wega fiyo diploma iri raithi kuri degree that is what the higher you go the cooler it becomes. Haya tuhuthire thukuru egwetwo Kenyatta University oni mundu renda gwika riri food nutrition and diet and environment science ariri haga ciringi 600,000 ma 12 hari mwaka more than half a million ni gatheti yandikite tinie ngano cia marimo ni uri yandikite
Dinona Nairobi. Okay, kuri Kabianga mundu rathoma education kuria Kabianga arire ha ciringi ngiri magana meri ma 44 guthoma warimu. Egerton University rathoma githomo aririhaga ngiri magana meri ma 78. Tambe orore arimu no tuko produce arimu ingi 278. Is it not expensive? Ni goro githomo kina goro. Medicine mani magiko mari kuri kuri tarire. Na jika mtu mugigite muno mugikana. Tabu kurushinge. Okay, nedeketie coursework. Ngarikia attachment phase. Okay. Kyogonde internship. So I'm doing what you call upskilling. Katira upskill. Niguo goro dina benefit they know Kenya. Asante. Tatwire oga atinyoriketie attachment na internship. What is the difference? Nedeketie attachment. So okay, warikia miaka nai. Ni utumagwa attachment. Niguo urorwo kiria ukoretwo kithoma miaka nai. In the field ugejwe ureka atia. Then from there ungeoneka nweka kaundu substantial. No vewe a window for internship. The wale internship you say ukarike was a contract for a given period of time, 3 months kana 6. Okay. Ugakiambia wera. So le unde internship phase. Internship. Na ni onaga ari amwe mathia attachment gatagati ga githomo. Ukona warikia we semester ni ya mwisho ugeka attachment alafu ukawacoka kurikia cukuru. Urona uguo? Kuri machuzaga kwe thukuru uchuzaga gwika attachment, then you go finish your one semester iri otigetie. Na kwe angi machuzaga urekia alafu wiki attachment. Yes. Niri kujega nini naga teno ya kurekia rio njega to urugwari. Uri tari wangethia rute wira wega ende kwandikwo nona wathie wonete wira. Yeah, sure. It depends on the school. Asante. Haya, ni hari kaundu kurikagia. Actually wendaga ku second the point here my sister. Ni dependa kana sukuru. My sister ndi kiongozi wa Nyoto wa Musto. So ni dependa kana sukuru. Kwe sukuru si recomendaga uthi attachment uthandia walikia 4th year mukarekania. Na singe tarugu ito ikoragwa after walikia the course wakia miaka eno kathi attachment. So me I would prefer ka veno tondo rukoragwa wina we fully packaged. You are a fully packaged guy wa ku deliver. Okay. Na alafu ni kulingana na course we course engineer limweka tu attachments. Imwe thadia ingi kathi we 4th year. So maybe touching on issue no ya vai actually ndregire muthenya unge babo ino auga wa mention 128,000 100,000 araugire medicine it is around 3.5 million. Ugikauga ni urikie with the new scheme. Ona ni goro ndiakiona medical engineering kuria Mombasa na ni technical university tondu rimwe ni tuigua technical kona tari oraithi Leo 302,000. Leo ni kada sokaria ngai gatho tondu ni scheme no irangora ndeketie. But anyway teka turakivura thirikari what we are saying it in good faith. Turagwa in good faith. Turagwa twena uru. In case no matu explain na matuoni it can work well and good. Neguo. Tondo personally I'm a small scale sugarcane farmer. Na rire maundu makithuka muno disukuru no kanda kivura gathimo. Ngauga endia igwa 10, endia igwa 20, ngatumirwa kanyamo disukuru. Riu ngakora ndiravata kuthina mbere na mathomo. Riu takora scheme ino ni yangorai. Na makoro ni mali makunjagora ndi one of the vulnerable. Ama maybe less vulnerable. Nona ni ndingevota kuthoma. Nima. So anyway the ball is on the government side. Okay. Asante sana. Tugucokereria no horo kirio ho wa mutsu. Tutware break kire mwiroreri we hari ratwire twathi guikiria tugucokereria. Na ukimure muthenya wa muthi ni wa mbeu njithi ugitutware break ni tondu ungieka communication tungiago tumugeke communication ni ufati gukora ciringi ngiri igana rimwe rithandu tutware break. Igiuga tune in umuthi ni National Youth Day. Now we are very happy on a host with our fellow youth. Yes, we'll be right back after the break. Thank you muno. Asante tugucokereria.
Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema.